Martin war Raivola, agus fáilte an Naidheachdan ansrálaigh shimplidh, Naidheachdan na Dùbhlachd. Gluais an tàrmachan van liosta uaine chun na liosta deirge. Chaidh ann cunnart a Gall a bí. Chaidh an tàrmachan a fuireach ach ann Alba. Chaidh a fuireach beanntan na Gàidhealtachd. Ann san trì-fichead bliana seo Chaidh, chaidh crìonadh ceithir-fichead. Chaidh fuireach carson gominideach. Chaidh a-mach rannsacha aramil ann. Chaidh Sgìre Dìonaidh Cnatan Eòin Dùn Phrìos is Gall-Gàidhealaibh. Cnatan Eòin Ha Sgìre Dìonaidh Cnatan Eòin an Rìoghachd Aonaichte. Féimi duine an cúdeáin a chumul ann an tehan. Féimi iad a bhí fatar fallamh ó Eòin Rìoghachd. Ha Sgìre Dìonaidh eile an tuaithneas seo ann Dùn Phrìos is Gall-Gàidhealaibh. Chanúr cearcan neo uaine neo scutal na Eòin a dhol a-mach as an Sgìre. Cúideach ha bachíonn cruinneach an Eòin. Ha sin colachraí na glasadh-sluaigh a ha a bhí ag duine. Uair baranach an aine fósta éiche as. Sé pegi nic soin a hara. Ha eise a fuireach ann an ben na fuaile. Chail an aine fósta bheadh cúr le chiad bliana. Bhí a togal bhuntata machara sna trì-ficheadan. Thut an aine a-mach as a mitig, agus eise a fallamh. Chúla a careit, dó mach go fí, bhí seo. Chaidh a-mach le uaine sona bhí a lurig bethailt. Chaidh an mháirich fear an rópegi a cúr bhuntata. Fat trí lion rain túl. Uair lurig píosan de cheann bethailt. A sé trí lion, uair lurig an aine. Chur dhéanamh mór pegi. Chará eise an dul gan feitheigi a réidtí. Ráscail scéim hydro-coirseach feisc loch áling. Sé an scéime hydro-coirseach as mór ann an breting a hae. Chaidh oscail le céit a rabis. Chaidh ann an colour nó 11 míltin fallamh bhá bhalla loch áling. Cruach hí an scéime feisc 4 míltin kilowattichan go leith, ach bliana. Gurú sin dealan míle dachaí. Bí an cúid teach go steach a cúr go ritin eile sa coirseach. Glascail Dìonaidh coirseach gan bliana. Ha áit obrach agus cafe ann. Cúideach chaidh 3 techan úra a thugal. Ha múinte an áite biran. Tháinig cloch na hallaping rais a gallaping be cheann fichead bliana sa Chaidh. Tháinig rais lá nuamh andra. Tháinig rais an turas sin go hofagal. Tháinig rais ann míle 900 sa le chéad le ceithir olanach. Chúmiaitach lach fa charn fat ceithir níosan.
fewn fo charn a legar a chlach muscúil go hofagal cuideach. Chaidh na hofagaran sna holofan go sasing tréine. Gluais a chlach Rìoghachd. Ba achgur I gach rut a scríomh sias agus dealafan a hogel. Bhí féim ag a chlach a bhí arás, son an am chrúni. Bí a chlach a Gluais ríist a Ghaidhlig. Héidí go peart an 2024. Agus bei sin, Naidheachdan Aonaichte Naidheachdan na Dùbhlachd.